Pitip nak kena kerjakan penyo kali ke bahit bersolid bah kedor ke babit. Kani kedai Hakiting Road ke showroom bahit jong keguan ka Hyundai ke bapila penyo ke latest model jong Hyundai bat ke bahit do kedai kani ken. Wow. Kani kedai Hyundai Venue ke batamai bawan bat ki bold designs berkontrol ki bold dark chrome radiator grille, quad beam LED headlamps with LED DRLs, ke skid plate bersolid ki LED tail lamps, ki roof rails ki jajaj model bat ki shark fin antenna. Hapo lele ti hai penyo ki dual tone interiors. Kudi ke steering wheel berpila nak adjust sejurong support, ke seat balak ban penkiu sejurong support, hamta miki bike ku mangi. Lem ke sunroof berpila ban pit klur menit. Seat jong passenger sedin ru ki bahe bat ke headspace ke berjerong napata gitu bakam hemat ki atoskhana AC sedin ki USB charging ports bat ki child anchor nak bentar ban penat seat kelung ru kila dan lupa. Ke jakat heptiar sedin nilai tenaya keren ho. Ke jinghe hapa biang bah ban piknik bak tangki peniang besau besar litar. Ke sungsur susu di kini curve display lakat ke TV badan ru ke touchscreen infotainment system but don ru wireless charger ki smartphone jongpi but ke fully automatic temperature control hapo na batak safety jongpi ke don riu kli ki airbags but dian mat command bawan bak ABS but EBD braking system nang tak ke hill start assisting control ban suk ke half clutch hagi jaka bariat berkerja ka pel air tayaru na ka screen ke don ru ke rear parking sensor camera berki alam ban light satu nalor kani don ru bon bat kiwi kali halaki jong features bat kedor kunjo klar next chain nak no kali rem jong pi nak no company bat simpat dak mai nang ni wan ban yekendo ini ki team hagoen ka Hyundai Hakiting Road bat pinyo yeki kali babiang sibiak na benta jong pi Dalam tadi kita bahamnya pelan wan hangne pogon ka Hyundai kenu iba jari bakan buru nama phone jongi na beta ki jing.com